Pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal. Evo, konačno je na red došao i taj dugo iščekivani avatar video. Iako imam puno ideja, prošlo je dosta vremena od posljednjeg avatar videa iz prostog razloga što želim da sve te ideje izgledaju baš onako kako sam ih ja zamislila. Jer ako se razumijemo neki serijal, onda je to definitivno avatar i bilo bi baš šteta da videe vezane za ovaj crtani uradim na brzinu. Postoje dvije fore s ovim današnjim videom. Prva jeste ta da je ovo možda drugi video vezan za posljednjeg vladara vjetrova. Na kanalu sam se nekako više koncentrisala na legendu o Kori, iako mi je posljednji vladar vjetrova draži. To sam radila jer mi je nekako glupo što svi pljuju legendu o Kori, uglavnom bez adekvatnih argumenata. Druga fora jeste to da je ovo ubjedljivo najtraženiji video na mom kanalu. Sigurno nekih mjesec dana ljudi od mene konstantno i po komentarima, a i na Instagramu traže da objasnim šta se to desilo sa Ursom, odnosno Zukovom i Azulinom majkom. I evo, konačno ste i to dočekali. U ovom videu neću reći samo gdje je ona otišla, već ću objasniti zašto je otišla, zašto se uopšte udala za Ozaija, šta se desilo sa njom kada je otišla i kako se opet srela sa Zukom i Azulom. Prije početka još samo da pozdravim mog druga Matiju i molim vas da mi više ne tražite pozdrave ili nešto slično jer ne želim to da radim, ali ovo je bio zaista poseban izuzetak. Sada, da ne dužim više, hajde da počnemo. Svi se sjećamo tog jednog ne tako dugog flashbacka u kojem se Ursa pozdravlja sa Zukom i nakon toga netragom nestaje. Imamo i scenu iz posljednje epizode u kojoj Zuko pita Ozaije gdje je ona, ali ni tada ne dobijamo odgovor. Postojale su neke teorije fanova vezane za ovo pitanje, ali tek 2013. saznajemo pravu istinu o Ursi. 20. marta 2013. godine izašao je prvi dio stripa The Search u kojem Zuko zajedno sa timom Avatar i Azulom kreće u potragu za svojom davno nestalom majkom. Ako vas zanima ovaj, a i drugi Avatar stripovi, možete ih besplatno pročitati na sajtu Comics Online, čiji ćete link imati u deskripciji i pinovanom komentaru. I ako ne želite spoilere iz ovog stripa, predlažem da sada izađete iz videa. Ursa je odrasla u malom selu po imenu Hira, imala je sasvim prosječan život, znači bila je glumica u tom jednom pozorištu, imala je i tog momka Ikema koji je zaprosio, roditelji su joj bili neki travar ili nešto takvo i znači jedan sasvim normalan život sa kojim je ona bila potpuno zadovoljna. Ipak sve se to promijenilo kada su u posjetu njezinoj porodici došli gospodar vatre Azulon i njegov sin princ Ozaij. Razlog njihovog dolaska bila je upravo Ursa, odnosno Ozaij je došao da je zaprosi. Možemo odmah da isključimo neku romantičnu priču i foru pepeljuge jer je ovo ugovoreni brak. Ali sad obratimo pažnju na ovo. Potpuno je logično da Ursa i njezini roditelji nisu mogli da odbiju kraljevsku porodicu, jer nije da će kraljevska porodica da prihvati ne kao odgovor od nekih tamo travara. Ali zašto je Ozaij baš želio da oženi Ursu? Moram odmah da vam kažem da se oni nisu ranije poznavali. On je samo banuo i rekao da želi da je zaprosi. I razmislim on je princ i mogao je da ima bilo koju, ali zašto je onda izabrao djevojku koja je po statusu dosta ispod njega? Pa vidite, još u crtanom saznali smo identitet Zukovog prađeda, odnosno Ursinog džeda. To je niko drugi do Avatar Roku. Azulon je vjerovao da će se, ako se pomiješaju krv Avatara i krv kraljevske porodice, stvoriti nevjerovatno moćna linija vladara vatrom, što i nije bila laž. Mislim, samo pogledajte Azulu, a boga mi i Zukoa. To je razlog zašto je Azulon odlučio da Ozaij oženi Ursu. Tada je ona napustila selo i otišla u hram vatre zajedno sa njima. Naravno, Ozaij je zahtijevao da ona napusti i zaboravi svoj život prije dolaska u palatu, što je ona naizgled i uradila, ali zapravo nikada nije prestala da šalje pismo u svoj rodni kraj. Informacija koja će kasnije biti bitna jeste to da je Ikem, onaj Ursin momak, nakon njezinog odlaska otišao u jednu malo čudnu šumu i nikoga od tada nije vidio. Ursin život u palati bio je onako naizgled imala je Zukoa sa kojim je provodila najviše vremena i Azulu sa kojom je imala malo zategnut odnos, ali ju je voljela.
Pomenula sam prije da je stalno slala pisma svojima, odnosno ona je tako mislila. Žena koja je navodno pomagala nosila je sva ta pisma Ozaiju i jedno pismo je veoma privuklo pažnju tadašnjeg princa. U pismu je pisalo da je Zuko zapravo Ikemov sin. Nakon ovog otkrića Ozai je odlučio da raščisti stvari sa Ursom. Tu se ispostavilo da je Zuko ipak Ozaijev i da je Ursa to napisala samo da bi provjerila da li je Ozai špijunira, a i njena neka potajna želja bila je da je Zuko zapravo Ikemov sin. Ovaj događaj je malte ne odredio Zukovu sudbinu, odnosno nakon ovoga Ozai je odlučio da ispuni Ursinu želju i tretirao je Zukova kao da nije njegov, što je dovelo do toga i da ga protjera. Ozai je u međuvremenu poslao čovjeka da se riješi Ikema, ali ga ovaj nije našao, što je Ozai naravno prećutao Ursi, pa je ona mislila da je Ikem zapravo mrtav. Sada moram da pomenem još jednu scenu iz crtanog, odnosno kada je Ozai zahtijevao da preuzme tron umjesto Aira zbog Lu-Tenove smrti. Azulon je tada blagorečeno pukao i pristao je, ali je Ozai za kaznu morao da ubije Zukoa, kako bi razumio Airov bol. To je čula Azula i prenijela je to Ursi. To je nekako bio okidač za Ursin odlazak, jer su ona i Ozai tada sklopili dogovor. Ursa će napraviti neku vrstu otrova pomoću kojeg će Ozai ubiti Azulona i preuzeti tron, a Ozai neće taći Zukoa. Naravno, Ozai je također zahtijevao da nakon toga Ursa napusti grad i nikad se više ne vrati, jer ako ostane, samo je pitanje vremena kada će neko sa njenim travarskim sposobnostima ubiti Ozaija. Naravno, nije smjela da povede ni djecu sa sobom jer su oni trebali Ozaiju, a da ih je povela, on bi je jurio. I to bi bili svi događaji do Ursinog odlaska. Sve ovo sam vam rekla da bi vam bilo jasno zašto je ona otišla i zašto se uopšte udala za Ozaije, jer budimo realni, koja bi se svojevoljno udala za njega. Sada pričajmo o tome gdje je ona otišla nakon toga. Nekom logikom i bez stripa možemo zaključiti da se vratila u svoj rodni kraj. Tamo se srela sa čovjekom po imenu Norem koji je neočekivano ljubazan prema njoj. On je sad direktor tog pozorišta u kojem je ona radila i nakon kratkog razgovora ispostavlja se da je to zapravo Ikem, doduše sa malo drugačijim licem. Naime, dok je bio u onoj šumi koju sam prije pomenula, sreo je jednog duha koji se tu pojavljuje jednom godišnje. Taj duh može da promijeni ne samo nečije lice, već da da potpuno novi identitet nekom. I tako je Ikem postao Norem. Ursa je odlučila da želi da počne ispočetka kao nova osoba i zajedno sa Noremom je čekala da se taj duh opet pojavi. Kada je konačno dobila priliku za novi život, odlučila je da, pored toga što će dobiti novo lice, i zaboravi taj jedan period svog života, odnosno taj svoj život kao člana kraljevske porodice. Rezultat toga naravno bio i da zaboravi Zukoa i Azulu i tako ona počinje novi život. Udala se za Ikema i sa njim ima ćerku i također njeno novo ime je Noriko. Što se tiče njenog ponovnog susreta sa Azulom i Zukom, to je bilo malo komplikovano. Kada su se prvi put sreli, ona se njih nije sjećala, a oni nisu mogli da je prepoznaju jer uopšte nisu znali ni da je promijenila izgled ni ništa. Tek kada su od tog duha čuli kako ona izgleda, shvatili su da su je već upoznali. I dok je Zuko pokušavao da joj objasni ko je i šta je, Azula je pokušavala da je ubije. Znate, onaj njihov klasičan odnos. Na kraju vratila je sjećanja i stari izgled i odlučila da ispriča Zukovu svoju priču. I to bi vam bila priča o Ursi, barem u stripu The Search. Pojavljuje se ona i u drugim stripovima, ali mislim da je ovo najbitnije. Inače, nijesam veliki fan ovakvih videa, odnosno priča, likova i slično, ali vi ste zaista mnogo tražili da objasnim šta se sa Ursom desilo i evo, sve je skoro u detaljima. Vjerovatno ću pričati i o drugim Avatar stripovima, ali na drugačiji način jer mi je nekako glupo da ih sve prepričavam. U svakom slučaju, to je to od ovog videa, nadam se da ste uživali, ako jeste podržite ga i do sljedećeg, pozdrav!